18 serpentin, 14-odstotni naklon in 4 km adrenalinske proge med Borovcem in Osilnico so zadosten razlog, da se 7-dnevnega doživetja udeleži preko 200 longboarderjev iz vsega sveta. Proga je neverjetna. V bistvu gre za te 180-stopinjske ovinke, take ride kače, in to so mokre sanje vsakega skaterja. The road is awesome. Yeah, I think it's one of the best roads that I've ever ridden. It's like almost designed for us, it feels like. Proga je zelo težka, polna adrenalina, na kateri najbolj pogumni dosežejo izjemne hitrosti. We can go really fast if we want, but we are more into free riding, so it's more about fun than to go fast. But yeah, we can go around 70 km/h, 60 km/h and doing some crazy stuff. Kljub zaščitni ograji in vsej opremi, ki jo udeleženci uporabljajo, pa ne gre brez padcev in poškodb. Hvala Bogu ni bilo ničesar resnejšega, imeli smo zlome, zvine. Letos na srečo še nisem kaj veliko padel, no, tako na dvakrat male poškodbe, ampak zaenkrat je še vse kul. Ob pogledu na strmino se že voznikov avtomobila zatresajo kolena, longboarderji pa v tem vidijo več užitka kot strahu. No, you get used to it, to deal with the situation, and yeah, you just have fun. I'm the fourth time here, so I know the road well, it's no problem. Po odzivu udeležencev tokratnega longboard campa pa bo tudi jesenski freeride zapolnil strmino nad Osilnico.